Pwede amat ya, panas nih. Tinggal ulan itu. Tapi amun udah apa masuknya ya. Yang usia RT lah. Nuknya aja. Ya apa kuai. Kalapa maloba ya, tapi tak amat. Sabar, Iman, sabar. Pan aing sebagai RT ya, kudu bisa ngamankan ia lembur supaya ulah loba maling. Sia kalapa aing gak bisa kasih ya. Wait. Mibitan aing baan. Cong, ada kemana? Yang si RT. Ih, masuk teh jelas jangan si ET. ET orang mah tukang ngabrak bae. Kan RT masih SI. Iya. Nah, siya madaday kanan CS, yung si ETA, uyuhan ti cangkol dulu siya ngomong yung si ETA. Naman yung kiyo. Kan RT budak waktunya budak ay. Oh, gitu ta. Wah, jaya warga aing ya. Kurang warga aingnya. Pemanawan nggak? Nih, si RT tuh. Ih, joho, ETA si ETA diomong ke ng panyang bool, na Cong? Ay, panjang bool na dusun. Panjang ubon na. Panyang bool, pan kita mag-bool na gede. Atas nyawa mo, gusto na si RT. Subulat to, yung laay si ETA, bulag iyo, mamanta kadengin kumanin aja. Cong, ay nakadihula, anak niyo sosyo muna. O ya, ano ay mayak penting yung si RT. Tingnan wow, ungkas. Cong, ngomong nata si Siska tadi, Cong. Ngomong naon? RT, kita maling apa? Bu amat ing tak kamaling bigus ya. RT, ay bisa-bisa baik dan edan. Hah? Hah? Ay makanunya, lalos niya na tuloy. May ubaran. Oh, ayo ke. Ayo ke barang ing macam. Ayo. Udah anjing. Ay naon gelis. Ini mah rujak kelapa. Aya ba ieu kabogoh aing. Hayang kalapa. Dasar aing teh bogo tangkalna. Oke, arek ka dieu nya. Nek neng kalapa. Apa sih yang nggak bisa buat neng? Kamu segera kan itu lah kebal-kebal. Nges tangguan di nya. Oh. Ayo, nahan. Amun siat nyakul gimana naon ay. Hah? Cong. Amun siat nyakul gimana naon ay. Hah? Tuh kadang Cong. Ay, nuk. Aing, Cong. Aduh. Amun naman, hindi makana. Kung may kamubanan, ano ninyo ba? Oke. Ay, amun naman. Ayo, Cong. Ayo. Yes. Ay, tinggal kayo naman. Ayo. Aduh, aing anggrek cagur. Ayo. Aduh. Ayo, Cong. Aduh. Nyakul. Hah? Nyakul yuk. Cong terus, Cong. Aduh. Nyakul. Hah? Aduh, Cong. Cong, liar, Cong. Aduh. Aduh, Cong. Nyakul. Aduh, satik deh, Cong. Wah, Satik deh. Cong, aduh. Aduh, satik deh. Nyakul. Hah? Nyakul. Ih, tereh, Cong. Tereh, Cong. Terus, Cong. Aduh. Nyakul. Hah? Aing di mana, Cong? Wah, ayo lihat ulang ya. Oh, aing dapat di, Cong. Aing anggrek cager jadi RT budak bae. Aing, Cong. Kurang, Cong. Ini sangat cager ya. Aduh, aing nyak torek bae. Doanya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ane, Hah? ane, Cong. jangan ini. Aduh, aing. Aduh. Aduh. Ane, Cong, tereh, Cong. Tereh. doan, mati. Aduh. Cong, aing tereh ya, aduh. Aduh, Cong. Ane, Aduh. Tah, Cong, tereh kadangnya, Cong. Terus, Cong, setik nih, tereh cagereng, Cong.
terheng tercager. Tercager aing. Tercager ceng. Hoy, hane. Coba sekali sih ngomong, Cong. Hane. Tah kadenge koeng kerak mocong. Alhamdulillahirabbil alamin. Cong aing nuhun, Cong. Nuhun aing. Ay cuma galean. Ano na ito Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Cong. Nuhun aing cager, Cong. Cager, aing cager. Ay makasawat man jamin nyo. Ayo, ayo. Ay yang buku mo. Kamu sih itu ngejar buku. Dan daguan. Nah, dinuho ka. Mana? Ayo. Mas, berapa yuk? Ayo. Wah, siapa aing? Pak, ayo. So, Wah. mo na ay. Aduh, deh. Wah, ini sekoy. Aduh. So, Wah, aing hewan bae. Aduh, Cong. Ayo. Wah. Naon sih, Cong eta? Hah? Wah, aduh, Cong. Wait, anh bisa pakai ya? Nek, wah, jadi lain lah. Anh nhục lan. Aing paling kalapa. Izin aing ke siaho. Main apa yang izin? Hak dong, kumaha cek aing bae. Aing anak nyawa main apa yang izin? Karunya bebek aing hayang kalapa. Nasaan itu? Saya lubuk lalas Iya. ya. Ini saya lubuk lalas ya. Oh, dibaca. Kebelah amat kebuka aing ngalak-kalapa ge. Cuan-cuan ngubrus kana cubluk. Tanganlah ku aing. Capek amat yang neangan kebuka aing teh timu-timu. Padahal jam ieu. Sah aing dieu kula nang duan di dieu. Ih, ceterahin kerenannya. Tuh, tadi tah. Minta duit. Wah. Korek. Yang ulin dulu aing. Sedar itu. Bang, cuma kita tes ya. Tuh, di situ. Coba ayo ambil. Ayo. Woi, aing masih nyaran. Langging. Entah beng, kada salah yang ngulin. Daripada siap kesel meneng tangan ke bawah aing. Tadi ngalak-kalapa ke bawah. Kamu siang ngalak-kalapa? Oh, bisa ngusap doang aing maka walungan. Saya tangan. Ayo. Ayo, asli. Cong, saan magkabukain to? Oh, si Chong, mangisusunan ka sa Chong. Ako kali lo kau. Sama na. Lihat niyo. Mas ani pemilik apa ya? Oo. Duk balik apa? Eto si Eta lain mangala, malah mali. Ih, nya aku teko ko lain be. Ete! Hoy, Ete! Enon. Tadi dyan nagesok si Achong kay susulay. Dyan maling kalapa kasi ah. Aing terhees di dieu. Partai, bener partai kunaon. Aing sakit kasep dan aing muna tuh. Peci ge gagah tuh. Kasep aing. Kasep cita. Kasep. Ya, ngaca ya, ngaca ngayat ngaca. Ya, tah ngaca. Weis, kasep aing tuh. Ngaca. Ngos kasep. Ayo susul dari tuh. Susul. Ayo. Eh, sebenarnya yang saya tarik. Pugo aing tadi ku si Acong dijampe-jampe aing di kieu toh. Di kieu ditiupan aing. Jampe naon? Dijampe. Jampe naon, Cong? Jampe ku si Acong. Jampe naon?
Jampen naon main tadi. Ayo. Oke, Bapak RT nanti heula. Ayo, Bapak RT heula. Pak RT heula. Mas. Asik, kelapa. Menang siapa yang kelapa? Sing bebek aing, ya kelapa. Alah, woi. Aduh. Capek. Waduh. Anu ngal kalapa aing tah. Sayo bang, doang. Turun euy, saat anu ngal kalapa aing. Sia turun. Ari jalan ke langit jadi lain, Bang. Yo, golok aing soket ya jalan ke langit. Turun. Oh, ampun. Turun ja. Dirinya. Aing tali sia nya. Kalian kuing sia. Nah, Kabur ulah. langsung. Ya, ngelunjak paling kalapa. Mana ieu tali? Aduh. Ya. Bang, ampura, Bang. Neng sia. Bukan orang mah ikut bocoran orang gitu. Ya lah, ayo. Bacok. Kalau orang kabila bebek aing, wah neng. Sia. Terserah yang batas tiga Cing, bukan. jadinya. Bebek tolongan bebek. Bebek. Ayo, sia. Untuk apa bebek? Tolongan apa bebek? Berasa Sulaiman. Kan Rasul Sulaiman. Mentak na cek nenggeng ngalah lain maling. Iya ya jadina. Hampura neng, hampura. Nggak usah dibalik. Mohon. Ayo.